perempuannya sini, perempuannya baris dua-dua, laki-lakinya juga baris dua-dua. Yang Karangsari yang udah lewat Jaya Karangsari bisa berbaris dua-dua.
Gimana Gibri? Oke, nanti bacanya dibaca bareng-bareng ya. Kakak yang nonton, kalian yang mengikuti, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilan kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu walhamdulillah na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah. Hasanil waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul hamdi wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa rahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna duha'uka wal bahaba fis samai fa'anzirhu fa in kana fil ardi fa'ahrijhu fa in kana wa'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika
وقدرتك آتي ما آتيت عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Alhamdulillah sholat duha sudah dilaksanakan. Setelah ini kalian akan melaksanakan field trip, yaitu jalan-jalan di kampus coklat. Oke, sebelumnya bagi yang cewek yang cowok yang sarungnya bisa dilepas. Sarungnya dilepas di kata yang rapi. Pelan-pelan aja deh. Oke, yang sudah bisa keluar dari masjid, mengambil tasnya dan memakai sepatu untuk coba cek semangat dulu. Mana semangatmu? Sekali lagi, yang kompak, yang keras. Mana semangatmu? Sebut semangat bisa? Bisa ya? Oke, coba. Sebut semangat. Oke, coba. Ada satu lagi. Ini namanya Kak Alina. Nah, nanti teman-teman akan didampingi oleh